Yarenge saa 11 iga cha marogoba rero. Kinkirete iga sinarenge gukora shughuli cyane nanyore simi. Musibati yo munga kire simi kuru Nairobi. Aliko kwana no botwereru sana. Musibati oyo no musibati ogushughulika na mangana ya masabo a faith generally. Omagon tevya mangana kitanku no moyo sana. First onga kirambi ya mono mbegete namba yanega ngwa kirwesimi. On tebinge nambe yagerire onyol rase oso muntu aratebi birengero byaye. Namonte bono baba ntebi birengero byago mbigwe. Maonte binga bagusinto base kongeineka. Twatanane. Twagenda kuchiana kuchia. Tulenda abantu no babo simbarate bagocho kwatana gusi. Bagusinto base kongeineka twatanane. Tobe maega ya Dr. Kengo Fred Matiang'i. Ekintu kyankuna mono tali manga naye. Tali advice ya igore ya gusi. Ekintu kyankuna mono agotebanga asamenyete Nairobi. Aba ikoyo, aba luya, abagere ibagotebanga Matiang'i akwebeka bia nere tugwakira chikura. Agukwanu bia asamenyete. Titugera chinga kichimba buli abagusimo ko wache video. Aya sole na kia bantu bagukwana Matiang'i. Mbegera esa comment section ose ngakire simintabi. Ina mbe ya nembegeta atali mbegete yabusa. First ngakire simi nsemi ngikika saine ase osomenyete. Ngamoni yago akisiasa kulingana na topic ngokwaniraga. Alafu balbaga sinu bara nyalu kusupport channel inamba nero ya mpesa. Ende abagusinto abo go support channel. Mobo. Okay. Igolende tumie nambe yana bia. Ngakire simi. Umuswatu yanga mangana yengencho sana. Nende kyanku namono. Ngabono this time around tali abasaiboka. Abasubati. Abagaka. Nabangina itokokwane language ya ayam. Tikagusiebe iko mpaka omwali. Mpaka omwali. Kora sole tatabe ole Kitale. Ole na Kuru. Ole Kakamega. Igwango na kyanda bagukwana. Mwezi bimo gukira Matiang'i. Lakini amukongera. Monte abi birengere bino. Nenje mbimoki ngobere Matiang'i na pa. Ntamonyoreti. Ntiyo monyora sisimi. Lakini mele nchaka kumuliki takumbara. Ngwana mpaka ngumuyigu oli busiya sekete. Ntoko. Ngusie kirwe geita ncharuke mpaka ime. Matiang'i Matiang'i abantu bakakamega igabago teba. Tegera. Ke nakimbereta. Nimbata bangwana ngwakira chisimi mbatevinga ground ke kokwana nega. Igo ntebya mangana. Na kimuroche Matiang'i agasene sofa. Umete ikatomokonyo. Ikaransanse eboli. Siasa ya Matiang'i na kiere. Mwaru opinion. Mwatana ki kulingana mdebi na wakora kuchiana kuchia talibia. Kungabu na wakora iga ambiyale. Ekero nyora asinsia feedback. Mwa baga iga mwako toki Matiang'i ko toki walk. Nga Matiang'i mbiyale. Akakora bobe mbiyale. Akakora kuchia mbiya. No, intuna bagusiba no tokole na Matiang'i. Tomorosi kabisa. Nyamba to minto. Ika tora wasi nyamba to kabisa. Pakabe. Nyamba tongo motoyinde. Ke. Nyamba tongo motoyinde. Unanjwa unanyorando ngaba kondo kontigwa. Njamba tevi story yane ningingoro kirontigwa. Balima manyete mbama ete. Ninjango tengingoro kirontigwa. Omugusina maito ntigwa ninki. Maambie video ngo batavine ningingoro kirontigwa. Lakini in the meantime yanda batavika. Huikatoka nyama Matiang'i chance. Mungono amana ngakete simkuru US. Barabumba kaneti pi mbata geti Matiang'i so Jubilee. Period. Endenga kole video ganga tanga Matiang'i toka na Jubilee. Ekina aliko mukane kwa Matiang'i omegire decision yeyo. Lakini baadaye kira na chunguza nganyoranga Matiang'i tarujo tena na Jubilee ka. Ebyame bingi biko chukuchamo biro sio coalition Matiang'i chutena nero kwa chimoto. Tata geto kusugu muno mungwano
Central asukumu kabisa asukumu atikali na usiyok nga bata kete matianga gocha era etana ne gusi Nyamira Bosongo Nyamira Ogiembo nga ake campaign yoka campaign kimatianga kana tikusi kai so akagenda chubiri asichibesa chira mukonya at least achak ka comment na chiri chama juu bas twakult igobono igande twasanga tukonya matianga chinjira chonse tomatenga matiangi iga mboboko kora skaguchia gose kogase no koreke neke kora no bento guiko tuibangire ga coast region nchonga matiangi tukwani kai ibina bintu tokaneti bakwanga gocha monda bino njemba kwani kwa niaba ya matiangi bakangumboro because bonike campaign tokara talas matumire matiangi tumako kuma campaign njuna bonika matiangi anchitanja chinga kingu chita 2026 nswegeti turwa abona chirumume tuale chi mic onyo kubate gali onge nswego rali twakira matiangi campaign koruo gembo mpaka tabaka mpaka Kamagambo mpaka Nyamira mpaka Bukichora ime twake campaign enjira nere turako matiangi igaba kusibo nende tumuru feedback ere very sincere mu basa kuikase neni mwato kimatiangi bosaiko apana unabona kusiba ndo mara register chikura mungwano niko US yali aka support evangwana 7 tirumu kwa letaga vangwana abuna bakale deponsi banyoli ID bali batavuga tichiri bataite replacement banyole ba register ba wanje next time ngo bekande se camera mabara ine renchira toko konyana aseboneka bali babere uranyale no tababesa convince abana bako bakaka bamino abamura bamino abaske bamino nga yena bwate kura yo tabwate kibande abwate kibande tukonya nenjere ngabunejo simple and clear ndobe ndukirase tukiritende apana wika tokoligendo Mount Kenya kiria go support Uhuru Kenyatta ba teba ninga tikali tukuliraika kono ukanyoranga the entire community community yonsi pika sa kukyabo yonsi esibali kiru monda tanga tikali tukuliraika ne intu chago teba tikali tukuliraika mugusiole kitengela omugusiole Kajiado muziole Rongai asoke akikura period tuteba ni bon aba kusito teba ni kemaine ento teba nuna tokole bintu ogosoka mambi kumiro mundu kwa mono chire liso kwa motenga tikakwa nakire lakini kura ne yangu ya matiani hi tule the spirit elime yetu naki ono mano ito na gote video linenga batebinga wiki matiani asaikire kuliye kiongozi tomo chake kuroba emizie kutira mpaka kaike smart yangi gete are an inch to presidency nanya chata yeto nonya chata igete kiro matiangi abwate liruta diganeto no Uhuru matiangi obete ne deputy president mumaete matiangi obete ne deputy president ke wikyo montalisho mchezo egendo yoka munduraro ngakete simi ende injende matiangi nga matiangi kirangi kiro kili abantu mbaro batagikire ngo tagatukire babo kongo mogeni mungwano kukusenya undi kusenende nangu baga chiramo mba tokonyora matiangi nga goiko matiangi go tumasibali ekiro matiangi ikatiki matiangi ikaba accessible aba kusiba munyole tomonyole point blank batia point antali a point yani yale ngenga kiwe ikiri kiro kukiria talrais bono step ya medikalite aba kusinto kumusukuma one step subscribe, like and comment. Ngagresi support the channel. Biamuna sana masasa niu.